Imam polineuropatiju, mijasteniju gravis i artrozu u razvoju, a to je okoštavanje zglobova. Ali sam vesel jer je duh blizu oslobođenja. Svakim danom sve smo bliže beskonačnosti. To je ono što me drži veselim. Hvala što ste po drugi put prihvatili da gostujete kod mene. Vrlo rado, vi ste jedan dobar i prijatan čovek koji iskreno govori i to je za mene vibracija koja mi odgovara. Hvala vama. Hvala. Poznato je, ili možda manje poznato, da ste studirali u Makedoniji. Kakva su vaša sećanja na to vreme, na Skoplje i na Makedoniju? Ja sam studirao samo ove doktorske studije u Makedoniji i tu sam uradio doktorat problem kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Leibnica i Boškovića. Meni je mentor, bio mi je Ferid Muhić, doktor Ferid Muhić, koji je Turčin, turskog porekla. I on, vrlo simpatičan čovek, i Makedonski univerzitet me lepo primio, pa sam čak išao i kod Pop Jordanova, koji je fizičar i bavio se i fizikom i filozofijom i tada je bio predsednik Akademije nauka. Ja sam mislio, bio sam naivan, da će moći u to vreme, a to je 1985. godina, da se uradi nešto na Teslinim eksperimentima, da se ponove neki eksperimenti etarske fizike, ali naravno sve je to ostalo samo na priči, išla su druga vremena i sve do danas u stvari ceo taj arhiv etarske fizike, a to je slobodna energija, to je vremenska mašina, to je sinteza materije direktno i svetlosti, sve to još uvek stoji netaknuto, nije niko to otvorio, niti postoji institut u svetu, bar ne javni, a kod nas na ovoj teritoriji Balkana svakako ne postoji, koji se time bavi, a to bi bila nova era za čovečanstvo. Tako da završim samo za Makedoniju, tako da sam ja u Makedoniji danas imam mnoge prijatelje, imam prijatelja Miću, pa onda koji je jedan od ljudi koji je gradio, on je bio šef u ovoj velikoj firmi Beton i šta ja znam u vreme kad je gradio sa leve obale Vardara, je gradio ove zgrade u kvazi egipatskom i antičkom stilu. Znate, onaj veliki, pa onda ove spomenike, recimo Aleksandru Makedonskom, zatim Triumfalnu kapiju, sve to ima u Skoplju. Eto, to je bio čovek koji je bio inspirisan da to gradi, bio inače lični prijatelj Kire Gligorova, pa je tako mogao to sve. To mi je ostalo kasnije, sam ja upoznao njega, ali to mi je ostalo kao jedna vibracija Makedonije, kao jedne vrlo drevne kulture koja je predhrišćanska, a istovremeno i najranija hrišćanska kultura. Eto, i onda sam, pošto je moguće bilo tada braniti na srpskom ili na engleskom, na nekom od svetskih jezika doktorat, ja sam ga branio na srpskom jeziku bez ikakvih problema i tako stekao mnoge prijatelje koji su ostali i do danas. I imam i knjigu o Tesli koja je prevedena na makedonski jezik. Eto, bilo je interesa za to. Imam tu knjigu kod mene. Zadovoljstvo. Šta znamo o ezoteriji? Posebno o ezoteriji koja pretpostavlja se da stoji iza događaja koji oblikuju naše živote i oblikuju sudbinu sveta. A ezoterija ima i svoju metafiziku i svoju fiziku. Metafizika ezoterijska, to su zakoni koje postavio tvorac kosmosa, to su zapravo prirodni zakoni i zakoni fizičkog sveta i oni su konstantni, oni se ne menjaju, to je vrlo bitno. Dakle, nauka proučava zakone koji su direktno zakoni tvorca i to je metafizička ezoterija, ali ne ljudska. Znate, jer zakoni kosmosa, to je božanska ezoterija u koju čovek kao ezoterik
može da ima inicijaciju, može da ima uvid. I u stvari i naučnici, a i ezoterici koji se bave hermetizmom, okultnim naukama, magijom i kabalom, to su razni oblici ezoterijskog rada, oni svi donekle mogu da imaju uvid i u te više zakone, a ako su niži zakoni u pitanju, a šta su niži zakoni? Niži zakoni to su oni koje određuju ovi viši zakoni, ali koji zavise u pogledu akcije od naše ljudske individualne volje. Tako da crni mag koji deluje recimo svojom voljom, na primjer Alistair Crowley je bio jedan od takvih crnih magova i zato se to njemu sve vraćalo. On je u stvari žrtva svoje sopstvene magijske delatnosti jer je bio mag nižeg nivoa. A mag višeg nivoa on ne radi ništa, on radi samo prema prirodnim zakonima, sprovodi prirodne zakone. Nema svoju volju. Ako imaš svoju volju, onda si crni mag nižeg reda i onda radi retorzija, odnosno kosmički uzvraćaj ili u stvari može se reći i povratna sprega. Ta povratna feedback proces, ili povratna sprega, jer je akcija jednaka reakciji. Tako da crnomagijska akcija izaziva reakciju koja poništava i svaki crni mag je na taj način kažnjen. Jer ako mu je prejaka akcija, reakcija je takva da destruira njega kao maga. Mnogi magovi su ili odjednom imali, to se zove na engleskom vrlo često i postoje čak doktorati o tome, spontaneous combustion. To je spontano spaljivanje. Jednostavno mag spalji se u krevetu, ništa ne izgori osim njega. Ostane pidžama, sve netaknuto, samo on bude spaljen i to tako da ne ostanu ni kost, što je vrlo karakteristično. To je što se tiče crne magije, što se tiče ove infantilne, da se tako izrazi, naivne i amaterske ezoterije kakvu mi imamo danas na terenu Balkana. Da li je u stvari slučaj Jacka Parsonsa bio takav neki slučaj spaljivanja? Kad je njegova garaža gdje je pravio eksperimente, praktično dogodila se neka eksplozija? Naravno, to je takozvana, opet kažem, hinduizam, to zove Agni yoga, to je čišćenje vatrom, pročišćenje vatrom. Zato i, na primjer, u Indiji se insistira na kremaciji, na spaljivanju ljudi koji su umrli, zato da bi se brže oslobodila duša iz tela, da ne stoje 40 dana, jer onda duša je zaglavljena u telu ili se vraća i tako dalje i moguće je da ceo proces oslobođenja duše traje mnogo duže. Prema tome vatra to omogućava. Baš ste lepo rekli ovo, sad mi je došlo neko pitanje, spontano mi je došlo na umu. Da li u stvari to što mi žalimo, prizivamo mrtvaca, prizivamo svetaca, imamo mošti svetaca, recimo kneza Lazara ili Padre Pio ili Ljenin u Moskvi, da li to nije u stvari neki viši oblik crne magije gde u stvari ne dozvoljavamo da ti ljudi u stvari umre kao što treba? A kako da ne? Pa recimo prizivanje, evo baš ste pomenuli kneza Lazara, on je sahranjen u Ravanici i njegove mošti, kosti kneza Lazara su bile izvađene iz groba, iz Ravanice, iz manastira i onda su nošene od jedne do druge jame u Bosni, u Lici, tamo gde su za vreme Drugog svjetskog rata vršeni veliki zločini. I to su nosili kosti, u stvari su pripremali rat. Eto, i to, kako se to vratilo? Pa to se vratilo ne tako što je došla pravda srpskom narodu, kako je to bilo objašnjeno, nego je došla u stvari nova eksterminacija, novo doba rata i stradanja. Prema tome, crnom magijom se ne treba baviti, a crnom magijom se bavi i zvanična crkva. Pa naravno, šta su mošti, nego apsolutno po definiciji crna magija, bez uopšte diskusije. A vidi se da, uzevši iz slučaja Ljenina, da to ne radi samo crkva, radi i neke navidom sekularne institucije. Pa svako može da se bavi crnom magijom, možete vi lično ili bilo ko.
Mislim, ali da li to treba raditi? Znate, može čovek da uzme ovako, evo ovu šolju pa da razbije glavu. Da li to treba? Da li imamo mi razum, razumeš? Svašta može. Mi možemo mnogo toga, ali tome služi svest da stopira ono što je u feedback procesu, u povratnoj sprezi za nas loše, odnosno destruktivno, tako da se naš sistem raspadne, fraktalizuje, dekomponuje, kako god hoćete. Pa svest je iznad toga. Svest, ali ne individualna svest. Individualna svest može da bude crnomagijska, ali univerzalna svest ne može da bude crnomagijska. Univerzalna svest je čisto belomagijska, jer to je kontinuitet, neprekidnost kontinuuma večne sadašnjosti, večnog vremena, pošto svest stvara vreme, kontinuitet stvara kontinuum. Ono što je neprekidno, odnosno princip neprekidnosti stvara ono što je neprekidno. I mi u stvari na nivou univerzalne svesti nemamo nikakav izbor. I pošto nemamo izbor, nemamo ni aktivnost. Pošto nemamo ni aktivnost, nemamo nikakvu zlu akciju. Tako da univerzalna svest je apsolutno iznad crne magije, odnosno ne učestvuje ni u kakvom negativnom procesu, a individualna svest ima izbor. Ja kao individualna svest mogu da biram da radim loše, dobro i da ne radim ništa. I jedno, i drugo, i treće. Najbolje da ne radim ništa. A gde su ovi centri ezoterije? Mislim na one vidljive centre ezoterije. Da li je to Vatikan? Da li je to Sveta Gora? Tibet možda? I da li postoje neki nevidljivi centri ezoterije? Naravno, pa postoji. Znate kako je strukturirana naša realnost? Ovo o čemu mi govorimo, to su Vatikan, Sveta Gora i šta, to je nivo fizičkog plana. I na Svetu Goru idete čamce, ne tako? Brod vas doveze u Svetu Goru, u Vatikan idete autobusom, pa platite kartu, pa idete u crkvu. To je samo fizički plan. Međutim, iznad toga postoji etarski nivo. Etarski nivo, to je nivo svetlosnih bića koja vladaju tim ezoterijskim centrima. Pa iznad toga imate nivo astrala. Astralna substancija je elemental. I naše misli koje se formiraju na nivou etra, znači duša funkcioniše na nivou etra, a telo, atomsko-molekulsko telo na nivou fizičkog plana. Znači na nivou etra, kada ja formiram neku misao, ta misao postaje kalup za astralni nivo egzistencije i ona u stvari u elementalu stvara biće. Znači svaka naša misao je biće na nivou astrala i to biće kad je formirano, znači kad je misao dovršena, kad imamo osjećaj stojećeg polja, tog trenutka sada to biće počinje po astralu da se slobodno šeta i ono može da deluje nezavisno, bilo dobro, bilo loše, zavisi sad kakva je misao. Onda iznad astrala imate mentalni nivo. Znači na astralu glavno vozilo je emocija. Znači ta astralna bića deluju preko emocija. Međutim na mentalnom nivou glavno vozilo je intuicija. To je intuicija, mentalna intuicija. Znate, to je direktno znanje, znači direktan uvid u određeni zakon po kome se formira slika, a ta slika je naša misao i na taj način mi shvatamo zakone univerzuma. Pa tek onda na nivou astrala imamo osjećanje, onda imamo emocije. I ima još jedan viši nivo od tog, to je kauzalni nivo uzroka i posledice, to je nivo, najviši metafizički nivo našeg uključenja u fizičku realnost, to je nivo na kome funkcionišu prirodni zakon. I to je taj kauzalni nivo. Kad imamo uvid u prirodne zakone, onda imamo moć na materijalnom planu da ih sprovodimo tako da biramo posledice i načine njihovog dejstva i prema tome oni nas ne oštećuju. To mogu jako visoki ezoterici i da kažem magovi. Magovi koji, zašto kažem magovi? Zato što se magovi bave elektricitetom, praktično bave se energijom.
E sad, da bi ta energija bila ispravno upotrebljena, tako da ne ošteti samoga maga, on mora na nivou kauzalnog sveta, znači na nivou uzroka i posledice, pošto isti uslovi stvaraju isti tok procesa. Dakle, moramo da znamo uslove da bi mogli da ponovimo neki proces ili da ga predvidimo, odnosno da ga kontrolišemo. A za sve to je potrebno prethodno da ga objasnimo. Tako to funkcioniše na nivou kauzalne inicijacije ili maga. Na tom nivou, znači kauzaliteta, ja sam u stanju da delujem na fizički svet tako da na mene to ne deluje negativno. To jako u istoriji celog čovečanstva vrlo mali broj tih visoko iniciranih magova je bio to u stanju. To su jako svesni ljudi, to su visoko svesni ljudi. Znate, a ne, jer izvinjam se, magovi, ljudi misle da su to nekakvi, da im liče na šamane, na ljude koji polu spavaju, polu su budni, onda bacaju neke čini kletve. Ne, to nije tako prosto. Magovi, ti visoki, oni su svesni od svih drugih ljudi. Da li možemo da navedemo nekih primjera tih magova? Da li Buda bio takav mag? Buda je bio takav mag, bio je takav mag Isus, bio je takav mag, recimo, Pitagora, isto. Znate, onda, sad već Platon, to je po teozofima poluinicijacija, on nema punu inicijaciju. Znači, nešto je znao, ali ne do kraja, Pitagora je znao sve do kraja, onda to je 3 puta veliki Hermes Trismegistos, koji je sve to opisao u ovim smaragdnim tablicama okultizma. To je u stvari, to su tablice hermetičke i okultne magije Hermesa, 3 put velikog Hermesa. A zašto Hermes? Pa zato što je on znao i bio je upućen u tajne prethodnih civilizacija. Znači u Egipat pre Peska, koji je bio sasvim drugačiji. Evo vidite, sad ispod piramida su nađene velika postrojenja. To su u stvari te takozvane dodatne zavojnice. Tesla ima potpuno identičnu strukturu kao kakva je nađena sada u Gizi, ispod Keopsove, Mikerinove i Kefrenove piramide. To su zavojnice sa vrlo retkim navojima, to su zapravo dodatne zavojnice takozvane koje pojačavaju elektromotornu silu direktno u piramidama koje su sagrađene u centru kontinenta. Znate, centar kontinentalnih masa, tako da u stvari piramide drže praktično ravnotežu planete i to je posebno važno u ovom trenutku kada jezgro zemljino se zaustavilo i počelo da se okreće u suprotnom smeru od zemljine rotacije. Zemljina rotacija ide od zapada prema istoku, a jezgro je do sada išlo takođe od zapada prema istoku, tako je rotiralo zajedno sa zemljom, međutim sada se usporavalo, zaustavilo se i prošle godine počelo polako da rotira od istoka prema zapadu. Znači zemlja rotira, da kažem, na desno, a zemljino jezgro rotira na levo. Ako pogledamo ono što je rekao Tesla o etru, to može da ima katastrofalne posledice, dragi moj prijatelju, jer kako nastaje materija iz etra, kako se zgušnjavaju elektroni, protoni, neutroni, nastaju atomi, molekuli i ceo ovaj vidljivi svet, pa nastaje tako što postoji desni spin, isto kao u celokupnom živom svetu. Sve desni spin, od DNK i tako dalje, sve uvijeno na desno. A levi spin, to je nivo destrukcije, to je spin destrukcije, odnosno smer destrukcije kada se materija rastvara u etru. Tako da će zemljino jezgro u stvari početi da se prazni. I onda će zemlja krenuti da se sažima. Prema tome, ide nova civilizacija posle ove naše. Ovo otkriće, pratio sam, to je rad profesora Corrado Malanga, italijanskog profesora iz hemije, tako da to je vrlo ozbiljan rad. Oni su napravili i neki posebni softver za to,
a koriste podaci iz javno dostupnih podaci iz satelita koji javno dostupni, možemo da ih koristimo i mi, ali jedino što su uradili je to te neki softver koji sintetiše sve te podatke i daje rezultate. I šta bi to značilo što ste rekli da se jadro pomera u suprotnom smeru? Da li to znači da astrolozi su ipak bili u pravu da era Vodolije će početi sa velikim razaranjima? Naravno da su u pravu, da. Pa vidite recimo kako se ponaša čovečanstvo. Kao muve bez glave, kao da su svi poludeli. Svaki dan se pominju atomske bombe. Čemu to? Mislim, pravi neprijatelji čovečanstva i svakog čoveka su bolest, starost i smrt. To su pravi naši neprijatelji, jer priroda svakog ubija. I ne samo što svakoga ubija, nego sve strukture, recimo planeta Zemlja, pa onda sunčev sistem, pa onda galaksije, sve te strukture se na kraju stope u jednu veliku etarsku, prvo plazmoidnu, pa onda etarsku masu. Sve se pretvori u svetlost i ponovo na početku sledećeg ciklusa se i svetlosti rađaju opet u stvari elementarne čestice, pa atomi, pa molekuli, pa planete, pa galaksije i na kraju krajeva ceo kosmos. Taj univerzum jeste jedan segment vremenski kosmosa u kome smo mi, ali ima mnogo paralelnih univerzuma i oni su asinhroni, tako da svaki ima svoju sadašnjost i svaki ima svoj ciklus. Ti ciklusi se ne poklapaju. Neki se poklapaju, uglavnom ne, tako da svetovi postoje i onda kad jedan svet bude uništen, ovi drugi i dalje funkcionišu, i dalje postoje. A da ide velika kataklizma, pa mislim da to nije nikakva tajna za neko ko zna nešto. Nažalost je tako, šta ja mogu. Meni se to ne dopada, ali to je lični stav. Ajmo sada od neke malo profanije stvari. Posmatrajući određene istorijske događaje, recimo Balkanski ratovi, Prvi i Drugi svjetski rat, ratovi u bivšoj SFRJ, atentati, bratoubistva, ovaj spisak je dugačak, i dodajući im neke događaje posljednjih godina, osjećaj je da je Balkan interesantno područje za crnomagijske rituale. Na takav ritual nekako mirišu recimo najnoviji događaj u Srbiji i Makedoniji. Ribnikar u Srbiji, ubistvo u Makedoniji gdje je stradala maloletna devojčica, nesreću u Novom Sadu i Kočanima. Šta vi mislite o svemu ovome? To su takozvane hekatombe, to su kolektivne žrtve koje gađaju direktno u podsvest određenog naroda, makedonskog, ne znam, nekog dela srpskog naroda u Vojvodini, ovamo onamo, i menjaju se tada arhetipom. Znači, arhetip mirnog života pretvara se zato što je napadnuta su deca. To ste u svim slučajima koje ste pomenuli direktno su targetovana deca. Prema tome, u tom nivou arhetipskom se rađa sada egzistencijalni nemir, egzistencijalna pobuna i na taj način se omogućava povećanje kolektivnog žrtvovanja preko rata. Uvek se na kraju te takve stvari koje pripremaju rat završe još većim žrtvama, znači nekom vrstom rata. Sada se konkretno na Balkanu sprema rat, pa to svi vide. To nije neka tajna, čak ni za geostratege, ove analitičare, koji ne znaju ništa, ali vide mnoge simptome. Tako da, mogu da vam ispričam konkretno za Beograd. Kad sam bio u Moskvi 2002. godine u jesen, onda sam otišao u muzej Nikolaja Reriha i Helene Rerih. On se nalazi iza Puškinskog muzeja vizuelnih umetnosti, tačno preko puta ove crkve Hrista Spasitelja, koji je deli ih veliki bulevar. Znači, prva sledeća zgrada je Rerihov muzej. I sad ja sam došao tamo, bilo je vrlo hladno, i dođem na garderobu da ostavim kaput i kažem požalusća mojim ruskim, ova gospođa na garderobi mi kaže:
odakle ste vi? Ja kažem, ja sam rekao iz Srbije. Au, kaže, uhvati se žena za glavu. 2002. Pa pita, kaže, a baš odakle? Kaže, iz kog grada? Kaže, pa kažem, iz Beograda. Au. Ostavi žena sve, oni ceo red ljudi tamo da preda kapute, sve ona njih ostavi da čekaju, uzme mene za ruku i idemo jednim hodnikom i dođemo do velikih vrata, uđemo tu kad unutra biblioteka, knjige, ona i male stepenice, ona se popne tamo i otvori jednu policu i ja pogledam sabrana dela Helene Rerih od pre Drugog svetskog rata, ona ima 45 knjiga, tomova. Ja pogledam to, aha, i ona izvuče jednu knjigu, tap i pokaže mi sliku. A to je bilo poglavlje najjača područja ili najintenzivnija područja crnog maga u svetu. I pogledam, jedno od najjačih područja crnog maga jeste upravo Beograd. A pazi, to je pre Drugog svetskog rata izašla knjiga, tu gde je ušće Save u Dunav, tačno na ušću, negde tamo gde je Palata Federacije bila, to je palata gde je bila jugoslovenska vlada, pa je propala Jugoslavija, sad je tu Palata Srbije, sad upravo propada dalje Srbija, znači tu ide područje crnog maga, obuhvata Kalmegdan, gde su 2000 godina se ubijaju ljudi na Kalmegdanu, to je bila tvrđava, tu su rađene egzekucije, tu stalno se ratovalo dole kad se prelazi Sava, 2000 godina rat. I ide ovaj deo Sava Male, tu gde je podignut sada Beograd na vodi. Tu je crna tačka, tu gde upravo sad se napravio novi kao centar Beograda, dakle napravljen direktno na jezgru crnog maga, dakle na njegovom srcu, na srcu, crno srce crnog maga. Eto, to je naš Vučkodlak, ovaj nesretni premijer, mislim, predsednik, šta li je, crnomagijski predsednik, jeli? On je direktno to tu insistirao da se to tu podigne. I ja sam bio zapanjen. I ona mene pita, pa gde vi, kaže, stanujete? Ja pokažem, a ja sam stanuo u blizini Kalmegdana 2002. Pa kaže, bežite odatle. I ja se premestim skroz izvan i mnogo sam posle bolje spavao, nisam više bio tako ni umoran, ni bolestan. Sve je to bilo direktno. Eto, to je recimo moje iskustvo. Tako da hoću da kažem da u Makedoniji nema takvog direktno područja koje je baš mesto gde se ovaploćuje crni mag sa viših planova postojanja, ali Makedonija je napadnuta sa svih strana zato što se želi uništenje u stvari makedonske države. To je suština stvari. Dakle, jedino da skratim priču, ko brani Makedoniju? Pa brane Amerikanci. Amerika, jedino su američki masoni ti koji brane postojanje makedonske države, dok su ovi azijski crnomagičari takođe i evropski, pazi, postoje Francuska, ima vrlo jaku tu crnu magiju, to i Saint-Germain i Grof Cagliostro i tako dalje, Mesmer, imaju oni celu tu liniju vrlo jakih crnomagičara, uključujući i ovoga... Iz Francuske? Pa da, iz Francuske. Elifas Levi? Elifas Levi takođe, pa da, bravo, Flammarion i tako da, ima i koliko hoćete, i Engleza, Englezi su druidi, to je drugo, to su ljudske žrtve, to su Kelti, ali Francuzi imaju, a i Nemci imaju Fausta, Nemci i Česi, oni imaju faustovsku tu prirodnu magiju, tu su gnomi, vilenjaci, tu su razna šumska bića i tako dalje. A gdje su tu na novoj mapi naši braća iz Rusije? Da li imaju neku crnomagijsku strukturu ili su više ka beloj strani? Pa imaju jedno i drugo, pa svi imaju jedno i drugo. Ne možete imati samo crno, a da nemate belo, jer crno, ono pije kompletno sve boje etra, znači elektromagnetskog spektra upija sve boje, a belo sve boje reflektuje. E sad, šta bi crno moglo da upije,
ako ne bi bilo belog, da reflektuje to što crno upije. Tako da uvek imate tu dijalektiku između crnog i belog. Tako da i Rusi, naravno, oni imaju bele magove u Sibiru, koji međutim za sve niže kategorije grešnika, da se tako izrazim, deluju u stvari vrlo destruktivno, zato što ako ste vi sivi, oni su toliko beli, ti su moćni sibirski magovi, jako ruski, oni su toliko blještavo beli da najmanja greška s druge strane uništava, jer je to u relativnom odnosu, dobro i zlo su u relativnom odnosu, na nivou delova kontinuma, na nivou beskonačnosti nemate nikakvu aktivnost i tamo nema zla. Ne postoji zlo, recimo, na nivou večne sadašnjosti, jer je to beskonačnost koja je uvek ista i tu nema akcije. Čim nema akcije, nemate nikakvo zlo, imate samo apsolutno dobro. Znači, nemate ni relativno zlo, ni relativno dobro. Znači, svaka akcija, ona može biti za nekog dobra, za nekog zla. I prema tome, ovi beli šamani, oni prave takvu situaciju u kojoj najmanja greška u stvari je katastrofalna za ono ko je pogrešio. I na taj način oni, recimo, uzimaju Balkan i td. To je, mislim, njihov način. Ali ima i crnih, naravno i crnih sibirskih šamana. Sad oni proizvode razne tragedije i u tom smislu se žrtvuju zajedno sa onim na koje deluju. To je problem. Kod crne magije je uvek problem što ne može mag da kontroliše u potpunosti sve reakcije okruženja. On ide akciju, ja želim to i to da taj čovek uradi, međutim, kad se taj čovek promeni, sve se relativno promeni oko njega i to što se promenilo u povratnoj sprezi, odnosno u reakciji, deluje na onoga ko je poslao akciju. Zato da često crni mag strada. Ali naravno da Rusi imaju i crno i bele magije, to vrlo visokog karaktera. Njihova crnomagijska delatnost je uglavnom na nivou politike. Oni su crne magove praktično stavili u crkvu i stavili u Kremlj. Tu rade crni magovi onako 100%. A ovi beli magovi, oni su povučeni i oni povremeno deluju tako da puštaju. Pazite, postoji uvek... Sve su te akcije tempirane, nešto traje godinu, nešto 2, nešto 3, nešto 5. Znači, beli mag kad počne da deluje, on pusti da njegova bela magija deluje tako da se crna magija odvije do kraja i uništi crnomagičara. Evo, recimo, beli magovi su bili, konkretno, beli magovi inače u Rusiji rade u toj vojnoj ezoteriji, to je vrlo interesantno. I oni su bili protiv rata u Ukrajini. Međutim, mora da se odvije sve do kraja da bi taj rat u Ukrajini mogao direktno da deluje na crnomagičare, a to su ovi iz KGB, to su ljudi iz crkve koji su u stvari za rat u Ukrajini. To nije vojska, nego baš oni. I na kraju će da uništit će ceo taj sloj, ali sve će to trajati 5, 6, 7 godina. Eto. Tako to radi, mislim, to je prosto mehanizam kojim bela magija anulira crnu magiju, jer bela magija je neaktivna, a crna magija u toku svoje aktivnosti ulaže neprestanu energiju, pamet, resurse, ljudske, razna sredstva, novac, tenkove, dronove, šta god. Ali to sve traje tačno jedno određeno vreme. Za to vreme beli magovi mogu da spasu i da izdvoje iz rata, recimo, ili iz neke destruktivne situacije, destruktivnog zbivanja. Beli magovi mogu da izdvoje samo pojedince. I ti pojedinci onda su sklonjeni i ne učestvuju u tim procesima kad se proces završi, jer sve je prema zakonu karme. Znači, onaj ko ima dobru karmu, on sigurno neće nastradati ni u nuklearnom ratu. Znate, recimo 45. godine, kada je u avgustu mesecu eksplodirala bomba u Hirošimi, postoje jedan fotograf, Nakamura se zvao,
koji je izašao ujutru, to je bio fotograf koji je svakog dana išao i fotografisao i od toga je živeo. I on je okačio aparat, stavio film unutra i on je izašao u 6 sati, je to bilo u 6 sati ujutru, izašao napolje iz kuće i čuje neki zvuk i pogledao je na gore i video da nešto pada. Okrenuo aparat i on je snimio atomsku bombu koja je padala tačno na njega. On je preživeo. Preživeo i decenijama posle toga, imate to u istoriji Drugog svjetskog rata kao neverovatnu stvar. I on ima fotografiju bombe koju on prodavao kao ekskluzivno lično u Hirošimi posetiocima decenijama posle toga. Hoću da kažem, znači, nije mu bila sudbina da pogine. Možda baciš 3 atomske bombe, on će da preživi. Tako to ide. I obrnuto je. Pomenuli ste Amerikance koji štite Makedoniju. Mnogi ljudi u Makedoniji neće biti saglasni, ali ja sam saglasan sa vama i mislim da je to. Dovoljno je vidjeti da imaju jednu ambasadu koja je ogromna za jednu toliko malu zemlju kao Makedoniju. Ali oko Americi sam htio da pitam, da li smatrate da će Amerika uspjeti da bide to što je bila zamišljena, a to je bila Nova Atlantida? Pa na neki način da, jer tamo se razvija nauka, a nauka je po definiciji crna magija, nauka i tehnologija, jer to je dejstvo. Znači ja neki zakon shvatim pa napravim aparat pomoću koga ja sad individualnom voljom delujem na prirodu, na ljude. To je crna magija. Tako radi crna magija. A cela tehnologija u stvari ima ideju delovanja, znači akcije. Na tome ona ne može po definiciji da bude dobra. Ali čovek više svest. On može da tehnologiju koristi na takav način da samo bira posledice koje su dobre, posledice prirodnih zakona koje u stvari definišu neki aparat, mobilni telefon recimo, i on može da bira posledice koje su dobre. Znači kad god ja zovem mobilnim telefonom, ja se smejem, lepo razgovaram sa ljudima, želim im sve najbolje. Eto, na primjer, jedan prost primjer, kako se koristi mobilni telefon tako da se nikakvo zlo preko njega ne transmituje. Ali naravno mogu i druge zakone tako da koristim, ali naprosto ove ljudi uzmu telefon pa grde drugog čoveka, pa kritikuju, pa napadaju, i onda se to sve vraća. Tu je problem. Ljudi ne shvataju da u stvari svaka kritika, svaki napad koji nije kompenzativan, znači ima akcije iz okruženja, moja reakcija je takva da akciju svede na nulu, to je u redu. Ali ako ja idem u akciju, pa nakon ti si ovakav, onakav, onda počinje etarski vorteks da deluje, koji ja ne mogu više da kontrolišem kao pojedinačna individua, i to je ono što se zove da se svako zlo vraća. To je stvarno tačno. Mislim, to je zato što svaka akcija ima reakciju, zato se svako zlo vraća. Recite mi, ko je Ernst Buldašev i zašto je on važan u svetskim naučnim krugovima, a i u ezoterijskim krugovima? On je inače Tatarin, tatarskog porekla, i živi u gradu Ufa na Uralu. Grad ima oko 2 miliona stanovnika, dosta je veliki. Tu on ima kliniku za oftalmologiju, presađuje očne nerve po svojoj metodi aloplant, to je ugrađivanje matričnih ćelija tkiva mrtvih ljudi, tako da može da regeneriše očni nerv, ali bavi se i regeneracijom drugih delova ljudskog organizma i opštim kondicionim stanjem čoveka. To je što se tiče njegove ekspertize kao lekara, kao doktora. Međutim, on je čovek koji je tu svoju metodu, to saznao, odnosno tu svoju metodu dobio od jednog lame na Himalajima, kada je prvi put dobio poziv od glasnika Šambale. Dakle, u određenom momentu života, ako ste vi rođeni
kao čovek iniciran, ali niste toga svesni, nego u nekom trenutku treba da vam se ta inicijacija efektuira, da postanete svesni inicijant, a iako ste latentni, ali da budete ono što se kaže aktualni. On je otišao na Himalaje i tu je saznao da, recimo, u planini Kailaš, koja je portal, to je sveta planina na granici između Indije i Kine, to je planina, ako se uz nju penjete, onda gubite pojam o vremenu, zato što unutar te planine je portal za vanzemaljske inteligencije, vanzemaljske civilizacije, i tu je dobio inicijaciju. Znači, ako se penjete, onda ubrzano starite, zato niko ne ide na vrh Kailaša, jer krenete sa 20 godina starosti, stignete sa 50, a kad se vraćate već ste star, već imate 70 godina. To su delegacije potvrdile, ne samo jedna planinara, pa se o tome ćuti i ne ide se na Kailaš. I hoću da kažem šta je on tu saznao. Tu je saznao da u na određenim mestima u Himalajima postoje pećine i u tim pećinama su u samadiju predstavnici bivših rasa na našoj planeti, Lemurijanaca i Atlantiđana. Shvatio je to kad je otišao u Katmandu i video je tada budine oči. Pazi, budine oči su takve, pošto je on oftalmolog, da nijedna rasa nema takve oči. Dakle, to su oči koje nisu uopšte poznate na zemlji. Dakle, ide kapak i onda na sredini kapka ima jedan mali polukružni izraštaj i ponovo kapak. I pogledajte, to imate na onom čuvenom hramu u Katmandu, imate u stvari nacrtane oči, te oči su njega inspirisale da počne da traži odakle i šta, i onda su ga vodiči odveli u jednu pećinu gde je video Lemurijanca u samadiju. Samadi, dakle, to je telo potpuno zamrznuto, ali onda ide srebrna nit sa dušom koja je povezana sa telom, znači u astralnom stanju, i koja živi na astralnom nivou. Sad, to je genofond čovečanstva, to su bivše civilizacije koje bi se aktivirale u slučaju da mi, recimo, nuklearnom katastrofom ili na neki drugi način uništimo našu civilizaciju. Tu je on u stvari postao ezoterik, i tu su ga određene budističke tajne, znači tajne visokih škola budizma i visokih inicijanata iz manastira opunomoćile, odnosno omogućile mu da bude lekar koji je u stanju da radi nešto što niko ne može, a to je da potpuno slepim ljudima vraća vid. On je meni jako pomogao jer mi je poslao aloplante. Ja nisam imao problem sa vidom, nego sam imao problem sa miastenijom gravis, to je slabost mišića, visoka, od koje, recimo, bolesti umbrionazis. I sad za mene je to bio dovoljan podatak da ja počnem da se opraštam, da vičem doviđenja, ćao i tako dalje. Međutim, on mi je poslao te preko jedne veze iz Makedonije, upravo preko ovog Miće koga sam pominjao, i preko još jednoga doktora iz Kumanova, koji je rekao da ako mogu preskočim njegovo ime, evo, ali ja mu se zahvaljujem vibraciono, i on je poslao meni, znači, 3 puta po 25 injekcija u specijalne čakre. Nisu to ove glavne čakre, nego su ta mikrotalasna, u stvari, či mesta, kako bi rekli Kinezi, gde se koncentriše životna energija na celom telu, i tako sam ja uspeo da prođem, u stvari da preživim, i onda sam prešao na klasičan način lečenja, tako da sad mogu da kažem da sam u remisiji. Ali Muldašev je, dakle, uključio taj viši stepen medicine. Viši stepen medicine može da se sažme u jednoj narodnoj izreci: kome ima veka, ima mu i leka. Dakle, on prvo ispita da li vi treba da živite uopšte, jer ako ne treba da živite,
ne vredi vas lečiti, jer ne može čovjek da se oklizne u kupatilu, da polomi glavu pa da umre, a da bude izlečen od recimo raka. Znaš, to je, mislim, to je jedna viša mudrost. Znači, da vidim da li ti imaš život ili nemaš. Ako imaš život, onda ćemo ti naći i lek. A ako nema život, onda je lečenje besmisleno i moraš da sa tim krajem reinkarnacije pomiriš, pa da počneš novi ciklus, jeli, da ponavljaš razred, što bi se reklo, i da ponovo učiš karmičke zakone, odnosno da ispunjavaš karmu do nule, kako bi se oslobodio lanca reinkarnacije. I Muldašev je jedan vrlo, sada je ponovo na Himalajima, jer je naša civilizacija u krizi i sad u stvari ide da sazna da li ili ne ima leka našoj civilizaciji. Izgleda da će samo da propadne bela rasa. Izgleda da je to u pitanju. Bela rasa i vrlo verovatno jevrejska populacija će da izgubi tu vlast ekonomsku, duboke države i tako dalje, dok ove druge rase, a naročito spiritualne, kao što su recimo indijska populacija i ta spiritualne populacije, one će da preuzmu planetu. Eto, to je po svemu sudeći, ali čekam da čujem kakva je presuda Šambalaha. Znaš šta je Šambalah? Pitali ste me ranije, pa nisam stigao da kažem da u stvari postoje centri koji su vremenski šiftovani, znači pomereni u vremenu, pa vi kad prolazite kroz taj centar, recimo na Himalajima, ništa, vidite sneg, kamenje i to je to. A tu, baš na tom mestu, dakle u prostoru, ali u istom prostoru kuda čovek prolazi, ali u drugom vremenu, nalazi se, u drugoj sadašnjosti, nalazi se recimo Šambalah, to su ratnici svetlosti, veliko belo bratstvo, to je najveći i najjači centar koji kontroliše evoluciju čovečanstva i vrši korekcije ukoliko može. Postoji granica moći tih astralnih bića, Master Morije, Master Kuthumija, Master Morija je to, on radi astralne predstave, Master Kuthumi, on se bavi tehnologijom, dakle stvara iluziju o praktično nepostojanju astralnog i duhovnog sveta, nego da je sve u stvari samo primena prirodnih zakona. Tako da morate da imate i nauku i duhovnost, dakle da objedinite oba mastera i trećega, to je Ilarion koji se bavi religijom, da sve to, da kažem, doživite i budete inicirani da bi bili kompletna ličnost i da bi mogli da se uzdignete iznad krize. Govorim dakle o živim ljudima koji imaju ta saznanja, imaju vezu sa adeptima, visokim belim adeptima velikog belog bratstva Šambalaha. I Muldašev je jedan od veza sa Šambalahom, zato ja jako slušam šta on kaže, i on kaže da u ovom trenutku nije još odlučeno da li će naša civilizacija biti obrisana ili će ipak preživeti u jednom faznom skoku kolektivne svesti kad ćemo uništiti nuklearno oružje i preći na neku vrstu nove teslijanske, etarske nauke i odnosno naučne duhovnosti Vivekananda Tesla na toj liniji i da ćemo u stvari uspeti onda da preživimo kao civilizacija u kontinuitetu. Jer do sad su civilizacije u diskontinuitetu. Znači ide Lemurija pa propadne potpuno, pa ide Atlantida pa propadne potpuno. Pa evo sada, mislim to su bile treća i četvrta civilizacija, mi smo peta. Mi smo peta, sad da li šesta civilizacija mora da dođe na groblje pete civilizacije, znači da li ćemo sebe uništiti pa onda da uđemo u novi ciklus ili ćemo uspeti da se transformišemo u jedan bolji oblik čovečanstva, organizacije na zemlji, naučne duhovnosti i u stvari da poslušamo ne generale i političare, jer nas vode generali i političari, to je van pameti. Generali su ubice, političari su lažovi. Znači, nas vodi najgori sloj ljudi, vodi čovečanstvo, o tome priča. Mi svi gledamo šta je rekao Trump, šta je rekao Putin, smo mi normalni. A to su ljudi nižega ranga, šta mi njih slušamo, čoveč, šta oni kažu, šta bre on ima da kažu.
Mi moramo da slušamo sve te ljude, da slušamo filozofe, da slušamo naučnike, da slušamo umetnike. To su ljudi koji treba da vode čovečanstvo, a ne ovi. Tako da je naša civilizacija u krizi i ponavljam, nije odlučeno da ćemo biti uništeni ili ćemo preživeti u nekom obliku ovakvi kakvi jesu. Sjećam se ono što je rekao Ivo Andrić, da dođe tako neko vreme kad pametan začuti, budala progovori, fukara se obogati. To mnogo podsjeća na vreme u kome živimo. A čini mi se da smo svedoci ogromnu rasta tehnologije i ali istovremeno nazadovanja ljudskog intelekta. Kako da se ne možemo intelektualno i duhovno razvijati u korak sa tehnologijom. Nemamo genije u svetu, a nekada je bila ogromna koncentracija genija na malom prostoru. Recimo u renesansnoj Firenci za 200 godina možda su rođeni najveći umetnici i naučnici svih vremena. Tako je, apsolutno tačno. Međutim, mi smo sami krivi, jer civilizacija je otišla na nivo materijalnosti i dakle nismo gledali gore prema duhovnosti, nego dole, prema zlatu, prema srebru, prema bogatstvu, prema moći nad određenim ljudima, oblastima, narodima i to je u stvari bio veliki pad. Taj pad sad nas jako košta jer nemamo duhovnu paradigmu za promenu. Tako da jedino što ja vidim to je da kroz jedan teslijanski put, ja govorim teslijanski zato što informacione tehnologije, to je počeo Tesla i što je on počeo, on ima članak Svetski sistem 1900. Znači, ceo ovaj što zovemo novi svetski poredak, to je Teslin poredak, ali u koji mora da dođe moral, etika. Mi smo izbacili duhovnost iz nauke i bilo koji moral iz ponašanja. Moral znači da si svestan prirodnih zakona, a da ih ne koristiš protiv sebe i protiv svojih bližnjih ljudi. Ne etika. Etika to je ljudsko ponašanje. To je, mi kršimo sva etička pravila, a to nije opasno. Opasno je kad se krši moral. A moral se krši kada radimo disharmonično, a ne harmonično. Disharmonično znači ja delujem tako da mi se iz okruženja, iz prirode vraća reakcija koja me uništava. To radi savremeno čovečanstvo. Mi smo tako razvijali nauku, kvantna mehanika, cepanje jezgra atoma, atomske bombe, vojska, razvijanje tajne tehnologije, da u stvari sada imamo moć da sebe uništimo, celo čovečanstvo, a istovremeno nemamo ni svest, ni znanje, niti visoku, da kažem, emocionalnost, intuitivnu koja nam govori da treba da preživimo. Čak i to nestaje. Pa prema tome mi smo u velikoj opasnosti, o tome je reč. I sad, kad ste pomenuli Tesla, da li je rođenje genija zavisi od božanske intervencije? Uzmimo u stvari primjer Tesle. Pa isključivo, naravno, genije se rađa, kao što se rađa čovek koji ima sluh, koji ima muzički dar i tako da. Tako da postoji dar za mišljenje, postoji način koji algoritam, koji, da kažem, Bog u toku stvaranja čoveka, a to je oplođenje jajne ćelije i kada duša prilazi jajnoj ćeliji, kada ona izrači svetlost u trenutku kada oplođenja, odjednom se izrači svetlost. To je elektromagnetska duša. To je to polje oko DNK koje formira dušu i koje ima kompletan zapis razvoja ćelije, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 i tako dalje, replikacije. Znači, mi nastajemo po programu, pa prema tome jasno je, genom je zapravo vremenski program i za oblik, i za masu, i za prostor, i za energiju. Kompletan program razvoja bića da bi nastao, recimo, Vlatko ili da bi nastao Velimir. To je sve, kad se spoji mala ona ćelija, sve već zapisano i onda nastaje, samo se to manifestuje, samo se realizuje. Sad tu jeste stvar. Mi moramo naprosto da se obratimo nivou više svesti ako hoćemo da preživimo kao vrsta, jer kosmos, pošto nigde ništa ne nestaje, osnova je beskonačna, znači sve unutar
I prema tome kosmos se ne boji da će nešto da mu pobegne. Ne, nego samo transformiše istu suštinu u razne forme. E sad ako nama ova forma i više znanje nisu potrebni, pa dobro, onda ćemo da se rastavimo u svetlosti ponovo kroz ne znam koliko miliona godina da nastane potpuno ovo isto čovečanstvo u stvari, samo u nekoj drugoj konstelaciji paralelnih svetova. Jer ništa ne nestaje. Sve to postoji u matematičkom obliku kao vremenski kod i onda se samo preko svetlosti to manifestuje u atomsko-molekulsku strukturu. To je sve tu. Nema smrti. To ne postoji u onom smislu kako to ljudi zamišljaju. Hvala vam, profesore, što ste opet gostovali u moj kanal. Vidimo se naskoro. Hvala vama, Vlatko. Vrlo je lepo i prijatno bilo s vama razgovarati.